uvuze se nawe ubwawe ushaka kunyuma amakuru Tony namakuru ndakwimye kuko kwenda kubwiye ariko nagomba ndakubwira iki kintu umenye neza ko umuntu yamaye aya makuru ni umugenzi wujya nyene yitwa usigaye akundana na mushiki wawe umenye ko iki kintu ndagifitiye amakuru neza ndikunda kubaza ibintu nzi nubwo utari kurashaka kuma amakuru akwiye ariko nta kibazo wowe ntabwo nakurenganya merci urabona hano isi iri kiragenda isi ndikunda gutaho Mike bishoboka gute umukobwa ntagire isoni zikinabanye imbere yiwe umukobwa wawe Mike iri kumuzuza ko present ujye mukobwa of course byari bigoye kuvugira hajya Nakuti mukobwa uramwizeye neza ujya mukobwa ndamukunda kurusha kuvyibaza ndamukorera buri kimwe cyose nje ndamurira inzu nje ndamwambika kandi ndazi ko nkunda nawe vyukuri nko je ndamukunda fungua macho Mike ujya mukobwa akunda umuhungu mugenzi wanjye witwa Tony what amukunda bya danje Didier uratanguye kurengera kubona mukuzanye ndamugupresent suko nashaka kumukota uko tuzi uko bumeze Mike fungua macho no bro nize ko ari last time unje muri private life yanje kuri gushaka kuntiranye n'uwo nkunda nukumetse ake ujya mukobwa arankunda ndabizi she love me ndabizi kuva kuri A gushika kuri Z ndamuzi gushuka n'uwo uvyibaza igihe tumaye ni kirekire kuri kutangwe kuzana ibyo majambo bro kuri wowe byo kwera amasakunda nabona Mike koresha mu mutwe Mike ugende gahoro nugeze haranyerera Sherman hey kurusha kuremereza ibibazo bidahari uri kugomba kundemereza imitwaro je ntazi no ko uvuze ngo uvuze ngo ibintu byose ndiko ndavuga ndiko ndakubeshera urambeshera ndakubeshera uwo muntu yabikubwira mwizeye nakyo nakimubitse uramwizeye ubundi wari umukobwa nyabaki ko turi kurashaka nkoreye iki kintu none benda kubaza ufite ifoto Dari ata video cyangwa ata foto ntacabaye sindi ko ndagutahura wowe ashobora kubaho gukankurira ikintu mwinshi uko bukagenda kuba menya neza ko buri kimwe cyose cyabaye cyose ndabifitiye icyemezo ubu uriko urafata akanya umbwira ngo ibintu byose byabaye ngo sibyo beje nakubwiye nawe nzi sinzi n'uwariwe ntushaka kumbwira ikibazo sibyo
uri kurukura kuruja mu kanwa kawe ngo barakubeshe ko turi inzoka wa mukobwa umuntu yamaye ayo makuru umenya ko ari umuntu neza nizera ijana ku ijana yubutse nanambwira ko bana ba presence jewe ariko muri kano kanya uri kuragenda umbwira ngo sivyo bijewe rari shiri yarakubishe ndicuza impamvu namukuzaniye bro umviriza ndakubwira ikintu kimwe I hope it's the last time wowe winje muri private life yanje okay ndamukunda kandi ndazi ko nkunda isakuza abantu baza bambwira ibi nibi please haje ururya ruhome ntushobora kubomogwa n'umuntu ari we wese ntushake kuntera na bro maybe she love you yeah okay aragukunda yeah katutegereza ibiri imbere igihe kimwe uzoza kwibuka ibi bintu nakubwiye twicaye ngaha uzoza kuvyibuka please let's mind our own business reka tuvibeke job now ubundi relationship yanje niti ndayizi I know how to manage it okay thank you kandi sorry ndavuga simvura Mike uri inshuti yanje let's talk about job arankunda tifuza kumenya ni ikihe kintu wabuze wanje kugira ngo ugende kuri uwo muntu be naco nyine nakuburanye mpamvu none ni gute noje kubirondera andi kandi ataco nakuburanye be basinyomba ndakura amukobwa nakoze ikosa ryo kukwizera ndagusabye mbabarira barambeshe dadi basi nyibwira uri umuntu bwoko kitubana tuzina be barambeshe ugasubira kuvuga ijambo ngo barakubeshera uca umbona ubundi ntusubire iryo jambo mbabarira ndagusabye siri bebe ntabwo usa neza iyo washavuye kandi biranshavuye iyo wabagiwe n'ibintu bidafasha Loli ari izina rimwe ringuma mu mutwe wanje nguma ndagiyumvira izina nyabaki Tony Tony ntaco uriziko siko ndatahura si Tony yagize iki yabaye iki don't joke with me ntabwo nzikukina nawe ndasubiyemo izina Tony ntaryo wowe wigeze kuba wumva amatwi yawe cyane ntaryo uzi urya nta n'umutsi w'isoni ufise mu bwonko bwawe umviriza ndakubwira nyumviriza neza kandi unyitondeye jewe ndagutora nje kugupresenta kumbe unanichi uvuye wanje uja kundi muhungu buranyise wizera mugenzi wakurusha jewe umviriza ndakubwira ikintu kimwe kandi ikintu gitahura utambwiye ukuri umbwire umuhungu ninde muriye kuki je nawe nituza guhuza ivyo uri kuravuga ufite ivyemeza ufise amafoto ufise video ntabwo turi mu butunganira yes ntabwo turi umviriza ndakubwire Lali naragutonja kugupresenta j'étais fier de toi nenda kwishimiye ku mugenzi wanje nizera ku mugenzi wanje tubahana arambwira amakuru neza ko wowe akuzi n'umuhungu yitwa Tony shaka rero mwishure ijambo rimwe Tony ninde uranyitse cyangwa witse dite urazi ndakubwire ndagukunda cyane kandi urukundo nagukunda cyane wewe nkasanga nkabashiwe yuko hari ibindi bintu uri kura cyangwa pembeni I promise you iherezo rizoba ribi don't touch me.
Shiri ndagiye sana. Sana. Kumbe kundiye cyane. Ryowe nigebe. Ndagukunda tu. Ndagukunda Lali. Ndagukunda sana. Shiri. Bano kuko tumeze. Tumeze nka Jack na Rose muri ya film Titanic. Lali. Munzu yanje. In my own room. Mu gitanda cy'uwanje. Mike, calm down. No, I cannot calm down. Kutungira reka nizere neza ko izi ari inzozi mbi ndiko ndarota. Lali why? Okay, Mike, basi. Wavuze kandi ufite menshi. Sawa. Yes. Ibi nyine ubona nyine niko kuri. Kuko ivyo tubona mu buzima bwawe. Are you serious? Yes. I'm serious. Okay. Gira. Nikiye kintu ntigeze ndagukora. Basi Mike. Basi. Wavuze bihagije kandi numvise. Ivyo uriko urabona bihereza ubwonko bwawe ko bibaho. Ikindi Mike. Niki kintu cyagutumye ko nkunda cyane kugeza ngaha. Kundi je nigeze ndagukunda. Ibi byose namanye nawe ubundi wabaye numvaga ari umunezero wanje kuri jewe. So, ndatuje uri kubona uyu munsi. Please. Zakira. Okay. Umubabaro wanje nivyo byishimo byawe no munsi. Ariko nkundi ndakubwira ikintu kimwe. Inzira yihuta iteka ryose kugeza mu manga. Basi, bye. Bro. Jewe nawe twese turabagabo. Ibintu binshikiye nawe birashobora gushika. Basi, bye. Merci. Bye. Bye.